Kilo kijor kiwasnya suk ukende ya ka Housie. Kanita ko buksi repi wa haka Tarik February azar arpauso daw ka Housie ko ye job Haduh alak san pawajar Tyngka wa ketiket man ka dosan spat Tyngka don hi sisla ko daw paman le da ka tolbat Shnong Ummulong hamadan kawang khubor. Kilo kijor kiwasnya suk ukende ya ka Housie. Kanita ko buksi repi wa haka Tarik February azar arpauso daw ka Housie ko ye job Haduh alak san pawajar Tyngka wa ketiket man ka dosan spat Tyngka don hi sisla ko daw paman le da ka tolbat Shnong Ummulong hamadan kawang khubor. Kilo kijor kiwasnya suk ukende ya ka Housie. Kanita ko buksi repi wa haka Tarik February azar arpauso daw ka Housie ko ye job